Danas pravimo maslenicu od crnog brašna. Stavila sam skoro kilogram crnog brašna i dodala vrlo malo bijelog brašna. Vidite malo. I to ćemo izmiješati. Bijelo sam stavila iz razloga da mi bolje poveže. Stavimo malo soli. I zakuhamo toplom vodom. Za tu količinu brašna je meni negdje možda 800 ml vode trebalo. A vidjet ćete sami koliko vam treba. Ne smije biti ni pretvrdo ni premekano. Srednja gustina. Evo, nije ni tvrdo, ni previše mekano. To je prva faza, znači zakuhati. Sada istresemo tijesto na brašno. Ovako ga malo uvaljamo u brašno i podijelimo na nekoliko dijelova ili jufkica. Ne moraju biti velike. I sad ćemo ih uraditi ko za pitu. Svaku ovako na brašnu uraditi po par minuta. Što duže urađujete ovako jufkice, to bolje bude se bolje razvuče. Ili razvije, zavisi šta kako pravite. Evo i sve pripremljene. Kad smo pripremili jufke, sada prekrijemo folijom. Ovo je malo veća tepsija pa moram sa dvije. I ostavimo 1 sat na toplom. Za maslenicu kombinujemo ulje. Ovdje negdje oko 100 ml ulja i 125 grama maslaca pravog. To ćemo topiti na laganoj vatri. Sad idemo na izradu naše maslenice. Tijesto je ostajalo 1 sat. Ono ne treba da bude pretjerano tvrdo i ne treba biti previše tanka.
Razvijanje naših jufkica smo završili. Kao što vidite, to je dosta tijesta. Sve je premazano uljem i maslacem. I sad idemo na sljedeću fazu, a to je da ćemo mi ovo tijesto ponovo prekuhati. Ovako. To možete raditi na stolu, ali meni je lakše u tepsi jer je masno. Vidite kako izgleda. I sad ćemo je rasporediti po tepsiji. Dok sam ja ovo radila, uključila sam revno na 220. I s obzirom da je to malo teže tijesto, onda se ono peče jedno 40 minuta do 50. Vidjet ćemo kakva struja bude. Sad ne znate nikad odrediti koliko ćete peći. I naša maslenica ide na pečenje. Pa ćemo vidjeti šta ćemo dobiti. Uz nju ćemo služiti kiselo mlijeko.